Nyaboneka mbanje kuburira abantu mbabwira yuko iyi video nyikoze ntagamije gusebya industry imwe cyangwa iyindi. Wumve ko nyikoze kubera gushaka gusubiza umukunzi wacu wari watubajije ikibazo, ariko nanjye koko numva nyigiriye amatsiko kugira ngo turebe aho buri gihugu kigeze mu iterambere ry'umuziki wacu. Wumve yuko umukunzi wacu ari yatubajije ati uzagereranye umuhanzi bita Dramati guturuka mu gihugu cy'u Burundi n'umuhanzi bita Chris Easy guturuka mu Rwanda kugira ngo turebe urenze undi, cyane yuko basa nkaho bo baje muri generasiyo zimwe cyangwa se ibikorwa byabo bisa nkaho bijya kwegera. Niyo mpamvu ngo twabigereranya tukaba twareba urenze undi. Kugira ngo tubyumvikaneho neza tugiye kubanza turebe ibikorwa umuhanzi bita Dramati yakoze guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ubundi turebe n'ibya Chris Easy, ubundi tubone kubagereranya. Wumve ko umuhanzi bita Dramati afite ibihumbi 182 bimukurikira ku mbuga ze nka Facebook, akagira ibihumbi 113 bimukurikira kuri TikTok, akagira ibihumbi 364 bimukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse video ye yaba yararebwe cyane ikaba yararebwe na miliyoni 12 iyo bita Kosho. Ndetse ufashe indirimbo ze zose ugateranya abantu bose bazirebye ubona ko yarebwe na miliyoni 35. Akaba yaravutse mu 1998. Ku rubuga rwa Spotify akurikirwa n'abantu 19,000 mu gihe buri kwezi kuri Spotify byibura yumvwa n'abantu barenga ibihumbi 15. Tuje ku muhanzi Chris Easy we ku rubuga rwa Spotify tubariho duhera akurikirwa n'ibihumbi 42, mu gihe buri kwezi byibura yumvwa n'abantu bagera mu bihumbi 44. Amazina ye bwite ubundi amwita Nsengimana Rukundo Christian, akaba yaravutse muri 2001. Ku rubuga rwa YouTube akurikirwa n'abantu bangana n'ibihumbi 730, kandi mwibuke neza yuko uwo bita Dramati afite ibihumbi 364. Indirimbo ye yarebwe cyane niyo bita Jugumira, aho yari kumwe na Kevin Kade n'uwo bita DJ Philipita, imaze kurebwa na miliyoni 14. Mu gihe ufashe indirimbo ze zose ukaziteranya ushobora kubona ko yarebwe byibura n'abantu bangana na miliyoni 73, kandi mwibuke neza yuko Dramati we yarebwe na miliyoni 35. Ku rubuga rwe rwa TikTok akurikirwa n'abantu 474, mu gihe kuri Instagram akurikirwa n'abantu bangana n'ibihumbi 517. Nta gushidikanya tugendeye kuri iyo mibare mbabwiye, ubwo bishatse kuvuga ko Chris Easy ari urenze, kubera ko ku mbuga zose usanga mukubye. Niba ubihakana cyangwa se wumva hari ikintu nibagiwe ntashyizemo, bitwandikire muri comment.